Salibonani balaleli, lani babukeli, lonke lisendaweni ezitshiyeneyo. Siyalamukela kusona isifundo sesithiyagalo lunye, isifundo sesi-9 lapho esikhangela khona ibandla kanye leMfundo. Igama mfundisi uIvan Siziba ngilabafundisi abakhonapha abazasithungamela kusona isifundo. Thathani leli thuba abafundisi ukubana libingelele lamukele ababukeli kanye labalaleli. Salibonani zihlobo. Nase singisifundo njalo silamukela ngosuku lwalamhlanje lapho elikhona. Mina ngingumfundisi uKeyinkala. Busisekani nxa singena esifundweni. Salibonani babukeli labalaleli endaweni ezitshiyeneyo. Siyathokoza ukuhlangana esifundweni sale iviki. Igama ngumfundisi uSija. Salibonani bathandekayo. Siyalamukela kulesi sifundo. Sizathatha leli thuba ukuba siba nomthandazo singakangeni esifundweni asikhulekeni. Baba thosezulwini sithi udumo namandla nobukhosi ube kuwe kuze kube naphakade. Sithanda kubonga leli thuba ukuba sizwisise izwi lakho. Sisize ngomoya wakho engcwele sikhanyisele bese sithola ukukhula ngezwi lakho. NgoJesu siyakhuleka. Amen. 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 Siyabonga abafundisi, singena kusona isifundo lapho esikhangela khona ibandla kanye leMfundo, ibandla kanye leMfundo. Sizananzelela nxa sikhangela isifundo sonesi kunengi esikutholayo, kunengi esikufundayo mayelana lendlela okumele siphathane ngayo ikakhulu ngezifundo esizithola elizwini likaNkulunkulu. Izifundo ikakhulu sikhangele ukuphatha abantu abatsha ekukholweni kanye labadala ekukholweni. Sizacela mfundisi Nkala singakangeni ngokujula lokujule esifundweni ingxenye ngasibalela incwadi yabaseThesalonika bokuqala ngo2 ivesi nyeleka 6 siya ku8 lapho sithola khona indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda bese siqoqa ngayo sesisiya phambili ngesifundo. Siyabonga ifunda kanje singadingi udumo ebantwini futhi olungaveli kini kumbe kwabanye loba sasingaba ngumthwalo njengabapostoli bakaKristu. Kodwa saba mnene phakathi kwenu njengomdlezane esingatha abakhe abantwana. Njengoba belisithanda kangaka sathokoza ukulinika kungeyisilo ivangeli likaNkulunkulu kuphela kodwa lemiphefumulo yethu uqobo ngoba laselingabathandekayo kithi. Siyabonga mfundisi. Nxa sikhangela badala ivesi le indinyana lezi ezifundiwe lapha zimumethe izifundo eziningi kakhulu. Zimumethe okunengi esingakufunda la. uPaul uthini lapha bebe? Uthi asizange sidinga udumo kini kumbe kwabanye abantu. Uthini uPaul lapha nxa ekubeka ngendlela akubeka ngayo? Kuyini okufanele kwenzakala? Indaba ekubeka ngendlela naleyo. Njengoba isihloko sethu sithi ibandla leMfundo kumbe imfundo ebandleni. Lokhu kuyasitshengisa ukuthi uPaul lapha ukhuluma ngomumo abawudalayo bona ukuze ebandleni ukuze kufundeke. Ibandla likhona ukuthi lifundise abantwana bakaNkulunkulu abazalwana ababuthana ndawonye. Nxa besiza lapha badinga ukuthi bathole ukufunda okukhulu, bathole ulwazi oluvela kuNkulunkulu. So uPaul sekhuluma lapho ukuthi kuleli bandla akhuluma lalo babe bafundisa kahle kahle bengafuna ukuba umthwalo kibo, bengabahlukuluzi, bebafundisa kahle ngothando la ngesineke njalo babe azaqambela ukuthi babe khangele bona abantu abakhuluma esikhuluma ngabo njengabazalwane babo bezwanana kakhulu. Ngezindlela nxa subuya ekufundeni kuyadinga ukuthi kube lomumo omnandi onjengawonalo. Kwangala uxabana, kwangala kuloko, kwangala kwangolomumo omnandi ukuze kufundeke. Njoba sinazele ezikolweni bathi kona kuyafanele ucreate i-environment e-conducive for learning. Yona le okuthiwa conducive environment yikho kudalwe nguPaul. Ungakhala ubudlelwano bakhe labazalwane buhle kakhulu. Ngaleyo ndlela kuzafundeka abantu bechelesile behlonitshwa besenzana kuzafundeka kuhle ngoba environment yakho niyavuma. Siyabonga mfundisi Sija. uPaul lapho uthi saba lesineke kini. Saba lesineke kini kakhulu kangaka.
kwakuyimpilo kaPaul le kuyabonakala ukuthi indlela uPaul ayephatha ngayo abazalwana abantu laba abatsha ababengene ebandleni singenza njani lathi ensukwini zanamuhla ibandla lanamuhla ukuthi sihlakulele sibe lesineke sibe lakhonoko Paul ababelakho ekuphatheni ibandla lekunanzeleleni lekunakekeleni abatsha ukholweni. Siyabonga mfundisi. Inkulumo kaPaul ikhanya iyinkulumo ethathekisa ikakhulu nxa ungayifunda in context. Ungafunda usukela evesini lakuqala. Ngi-highlighte kakhulu uverse ngo-3 lapho uPaul athena leMfundiso yethu yayingasiyo yenkohliso. Ngifuna ukuphendula umbuzo lo ukuthi abantu singabatshengisa njani uthando lesineke ebandleni. Isikhathi esiningi kujwayelekile ukuthi abantu bayasebenzisa indlela ezingayisizo baxwaye iqiniso ukwenzela ukuthi bakhange abantu. Lapho Paul uthena kazange silikhohlise. Imfundiso yethu yayingaso yenkohliso kumbe ekugubuzela abantu. So ke ngokuqala lokho nxa sikhuluma ngemfundo lebandla sithi thina kumele ukuthi imfundiso yethu ibe yeyeme ngapi eqinisweni ingabi ngeyenkohliso. Khona lokho lanxa singakhuluma ngesineke lesi uPaul akhuluma ngaso lapho ukuthi babe lesineke kumele sibe sakhelwe phezukweqiniso. Kulabantu ke futhi ngezinye indlela abantu bakhuluma iqiniso belibeka ngendlela elimazayo. uPaul kayisikwaye kwenza la. uPaul wayekhuluma iqiniso alibeke futhi ngendlela ezwisekayo ezakwenza ukuthi lamukeleke. Siyabonga. Ngala kathi ibandla kuyini libonjwa ngobani abantu ibandla? Ibandla nxa ngingalichasisa kuhle nxa selichasisa livela ebizweni lalo kulebala elithi ecclesia eliveza ibandla likhomba abantu ababiziwe. So ibandla lakhiwe ngabantu ababengekho babiziwe babuya phakathi. So nxa ngingakubeka ngwamamazwi sasizwa abanye besithi umalukazana lo mamazala kumele baxabane ngabantu bokuza. So ibandla lakhiwe ngabantu bokuza. Okay. Now omunye ubaba obhalayo abathi ngu-Augustine of Hippo uthi yena ichurch yakhiwe ngabalungilele ezoni usebenzisa amabala esiLatin uthi corpus permixtum. So ibandla lakhiwe ngabantu abavela endaweni ezitshiyeneyo babuya bazohlangana abanye balungile abanye babi kodwa bonke basebandleni. So ngabantu nxa ngakubeka maqondana leZemfundo lapho uthi ngabantu ababizwe besuke ebunyameni beze kukhanyeni ukuthi bezevulwa amehlo. Bese bekupamba lokho kukhanya lawo bese belayitha ngokuxhume kukhanyeni bese besuka bahambe bekhanya. Siyabonga nkani. Ngiyabonga. Nxa kuyikuthi ibandla libunjwa bebe ngabantu abanjalo ababiziwe bevela endaweni ezinjani ezitshiyeneyo. Sizananzela ukuthi indlela iBhayibheli likube ngayo liyakwenza ucaca ukuthi ibandla kufanele kube indawo lapho abantu abakhula khona ekukholweni. Singenza njani ensukwini zanamuhla ukuthi ibandla libe lomumo lapho abantu abangakhule ekukholweni? Ibandla lethu ensukwini zanamuhla liyavuma yini liyavumela ukuthi abantu bakhule ekukholweni? Umumo okhona ebandleni uyakhulisa abantu ekukholweni. Siyabonga mfundiswa. Kufanele sikulwise khona lokho ukuthi sifike esigabeni sabo Paul ngoba kukhona ukukhanya siyasikhulume ngakho ukuthi nxa kuyilanga lezethekeli uthola ukuthi abantu mbe wena uyisethekeli uhambe kwelinye ibandla thola abantu babilichayisa abanye bami ngala abanye bami ngale bazixoxela wena usala njani uwedwa. Enye indoda yasali yodwa bayichiya abanye kwaze kwabuya omunye wafika wabingelela siyabona sembingelile wathi kuthi ukuthi lawe uyisethekeli njengani ngokuswela umunye la wayesiza kuye bona eswela umunye la eswela umuntu ngam. So umumo lwana ukuthi abantu kabathandwa abangaziwayo yona lwana umumo kawomuntu. So fanele sifunde ukuthandana lokuthanda abantu ngoba uNkulunkulu abantu wayebathanda uJesu abantu wayebathanda. Khona lokho ekufanele sikuhlawulele ebandleni ukuthi sifuze uJesu sithande umuntu wonke ura konke amaqumbi ebathi ngama-click amaqumbi hayi akufuneki. Fanele silwise ukuthi ibandla libe labantu abathandana. Yikho lamabandla akhona fanele bemancane
hayi kona ama camp meeting lawa khona thola ilokhuzini labantu 700 ichurch abasoze bazane uthando ifellowship kwampana ukuzwanana lokudlulana kusoze kube khona. Okay, mfundisi ubhebhe uthinta ngendaba yokuthandana ukuthi nxa abantu bangathandana kuyancedisa ukuthi abantu bakhule kwakomoya. Kungabe kukhona yini esingabe sikukhutha kumbe kumele sikwenze ukwenzela ukuthi kube lomumo omuhle ukuthi abancane labakhulu bakhule kukholwe nebandleni? Siyabonga mfundisi. iBhayibheli kaningi liyaveza ukuthi ibandla kumbe ebandleni indawo okumele ukuthi abantu kube lokuxoxisana, kube lokufunda. Uzananzela ke ukuthi njengoba sitsho umfundisi uBhebe laphana ukuthi amabandla ethu kakhulu amabandla nje jikelele uzananzela ukuthi makhulu kakhulu kuswelakale khonokhani ukuthi abantu baxoxisane, abantu baphume bengazani. So amabandla nxa isiba amancane ngibuyela ku definition yebandla uthi yena ibandla ngabantu ababiziweyo angithi kuthi uNkulunkulu angasibiza sibe babili sibe bathathu sibe bane sibe bahlanu sibe lichumi siyabumba ibandla. Yona le environment enjalo iyavuma ukuthi abantu baxoxisane. Kube kanti ke environment lapho ibandla lilikhulu kakhulu kuba nzima ukuxoxa ngoba lalela umuntu oyedwa ochumayelayo nxa liphuma lonke. Kodwa nxa ku environment abantu abaxoxana khona kuyavuma ukuthi abantu baxoxe olwana afaka umqondo wakhe olwana afaka omnye afunde komunye. Siyabonga. Kungaba kunengi ebesingakuthinta okuncedisa ukuthi abantu bakhule ukukholwa ebandleni. Angazi ukuthi njengebandla nkala singenza njani. Ubaba lo kule ndaba lapho esiphiwayo ukuthi umbalisi eclass esikolo ufundisa abantwana abesebuza umbuzo ukuthi ubona njani ukuthi usuku olunye soludlulile sekungolunye usuku. Abantwana baqamba baletha izimpendulo eziningi ezitshiyeneyo. Impendulo zabo zonke zingamsuthisi kodwa ekucineni azathi hayi indlela ongabona ngayo ukuthi sokulunywa olunye usuku ungavela uthi ubone nxa ukhangela ubuso bomunye ubona umfowenu ubona udade wenu ungaboni isihambi ungaboni umuntu wemzini. Kuyaveza ukuthi ekhanda lakho engqondweni sekusile. Kuyaveza ukuthi izolo selembele. Ngizama ukucabanga ngalo ukuthi njengebandla silamaqiniso amaningi kakhulu amanye amabandla angelawo. Asincedisa njani amaqiniso lawo esilawo ukuthi sidlelane labanye abantu? Ungafunda ngoHagari unina kaIshmayeli. Lapho sezela umntwana lo Sara waba lo mntwana abantwana sebengasadlelani kuhle esexotshiwe umntwana sewomile thawakhala enkosini kwasokusithi dlwe. Ndithanda iBhayibheli esiNdebele lidla sokusithi dlwe emehlweni akhe. Imfundo yeqiniso ikhona ukuthi ize ebantwini ize kithi bese kusithi dlwe emehlweni ethu. Vuma ngiphendula umbuzo lo mbuza wona ngendinyane ekwaziwa ngekhanda. uPaul ekucineni uthi yena ngoba laba ngabathandekayo kithi. So uPaul okwenza wenelisa ukucreate conducive environment liyadibikwa ngumfundisi uBhebe yokuthi kufundeke wabathanda kakhulu. Okwenza senelisa ukuthanda abantu ukuthi kumele ukuthi idlwe emehlweni ethu. Sibona abantu esingabaziyo abangama strangers sibabone njengabafowethu. So yikho sizenelisa ukuthi sibatshele lelo qiniso. Nxa ukhangela khonapho ngibuza khona ukuthi siphiwe umSamariya olungileyo okwathi umpriest lomlevi bedlula umuntu elimele yena weza engamazi wamisa idonki yakhe wehla wayamchiya esibhedlela. As long as emehlweni ethu kungakade dlwe asikayitholi imfundo yeqiniso. So imfundo ikhona ukuthi isivula amehlo senelisa ukubona abantu kuhle ngendlela uJesu ababona ngakho. Siyabonga kakhulu. Khangela uPaul uthi saba lesineke kini. Ingathi bathatha uJesu bamisa lapha noPaul. Bafunda ngoJesu. Benza khona ukuJesu akade kwenza. Lanxa babekhuluma impilo zabo zaziveza ukuthi abakukhuluma bayakuphila. Ngizama ukuthi sifike la kithi sincediseke la kithi ukuthi iqiniso likhona sitsha likhona Bhebe
siyakhuluma kakhulu ngesiprofeti silamaqiniso ayisabekayo kodwa still kuyatholakala ingxenye ukukhulumeni kwethu uthola ukuthi ingxenye indlela esikhuluma ngayo labantu kuyabe ngathi kuyahluzula siyahluzulana ingxenye indlela esikhuluma ngayo indlela engixoxa ngayo laba kuyabe ngathi lanxa iqiniso ngilalo kodwa alikangibazi alikanilungisi mina iqiniso ukuthi ngenele sikudlelana labanye abantu yikho engutsho phepha ukuthi angazi ukuthi khonapho siyibamba sithi hayi ungakhangela umSamaria enalolungile indoda lana uthiwa nguMartin Luther King yayichumayela ethi lo umSamaria wazibuza umbuzo labantu abangazibuzanga wona labantu abanye abadlulayo bazibuza ukuthi ngingamancedisa umuntu lo kuza kwenzakalani kimi bazavela abantu laba abamchayile bandihlasele kodwa umSamaria wabuza umbuzo wawuhlanekela wathi ngingadlula umuntu wena lo ngimchiye kuza kwenzakalani kuye wabona umuntu uza kufa ngamchiye ngcono ngimthathe so khona kuyana ukuthi umuntu angabi lobumina anakekele omunye amavesi maningi eBhayibhelini ngoba akhuluma ngokunakekelana ukuthi uzifake wena esigabeni somunye umuntu obusumkhangela ngaleyo ndlela yowamehlo uJesu wayekhangela ngabantu laba bonke abezayo ebandleni ngabantu abafelwa nguJesu esiphambanweni wonke umuntu so ngamkhangela ngaleyo ndlela ukuthi wonke umuntu wafelwa nguJesu esiphambanweni even wayeyedwa uJesu wayevele zabuya zemfela so nxa ukhangela kumuntu onjalo umphatha njani so ufanele ukuthi siphathane ngaleyo ndlela siyekele okunye okuzixakisa okwamaklasi okuthini sibe ndawonye nje sibe kusemlevel abantu abanye bathi ezinyaweni zesiphambano umhlabathi wakho unjani ulinge maybe kwengeza kwaphana mfundisi ivesi lesinikwe lapha uLuke chapter 10 uJesu uphendula umbuzo ngale iparable kumbe ngale umfanekiso umbuzo osithona ngubani umfowethu who is my brother ngubani makhelwane wami right ngezinye indlela nxa ungalandela kuhle indaba le unanzela ukuthi labana abantu kwakuyisikhathi lapho besehlukanisana khona ngemihlobo besehluka lamaSamaria lamaJuda bengadlelani and so forth angithi besehlukanisana ngama classes achiyeneyo cultural social classes and so forth angithi uJesu abese uphendula umbuzo ngalindlela abesebuza umbuzo athi phakathi kwalaba abathathu laba ngubani umakhelwane walowo ochawe ngamatsotsi angithi base besithi ngulo umSamaria uJesu abesithi impendulo selithole ngezinye indlela iqiniso omele sibelazi njengamaKristu konke lapho esikhona ngelokuthi ukuze kusekithi sibe mazi uJesu kasibone omunye umuntu njengomfowethu kungakhathayeli ukuthi ngumhlobo bani loba litonga loba lishona loba linyasarandi loba lindebele kungakhathayeli ukuthi umhlobo bani mbone njengomfowenu mbone njengodadewenu then kuyabe sekusile according to professor siyabo ungakhangela kuMathewu 5 ivesi lika 14 kusiya ku16 uJesu uthi likukhanya kwani kwezo uthi idolobho elakhelwe entabeni boqaqeni alingesithele njalo abantu futhi abalayithi sibane babe sebesifihla ngaphansi kwetafula uthi likukhanya kwezwe imfundo njoba sikhangela ibandla leMfundo imfundo isincedisa njani ukuthi sibe yikukhanya kwezwe God ingasincedisa njani imfundo ithatha umsebenzi bani ukuncedisa abantu ukuthi babe yikukhanya kwezwe emhlabeni olobumnyama lakho konke okukhona umhlaba ugcwele ngobunyama njengoba usitsho ubunyama bezinkathazo lemkhuhlane lokufelwa siphile emhlabeni abantu abakhathazekileyo umuntu lo muntu uzivalele eminyameni wakhe ezihlalele laphana kumnyama chu namba thina ke sibiziwe sabizele kukhanyeni ukuthi sisukume sikhanyisa umhlaba so ubuza ukuthi imfundo incedisa njani ukuthi sibe kukhanya kwezwe in fact ngifuna nje example engani yabheda isipoko
isipoko sikhanyisa emnyameni lapho kule sipoko khona kuyakhanya kumbe ngesikhathi sezulu so kuloko izibungu okuthiwa izikanyikanyemba bathi izitayitayi yabona khamba kusithi vai but umKristu kumele abe isipoko not isipoko manje isikanyikanyemba umKristu kumele abe isikanyikanyemba emnyameni womhlaba onjalo ahambe ekhanya imfundo ke thina isincedisa kanje ukuthi sibe yikukhanya isincedisa ekwenzeni izinqumo ezinhle ezizenza abanye abantu babone ukuthi sisekukhanyeni so bese sisiba yikukhanya so singenza right decisions and ama choices ukukhetha okuhle impilo zethu ziba yikukhanya lapha kanti umsebenzi wesibane kuyini Pepe umsebenzi wesibane sincedisa ngani isibane isibane siyakhanyisa indlela ukuze umuntu angalahleki ukuze umuntu angalimali yazi ukuthi nxa kumnyama ungalimala chayeke kwenye into esikayo ikulimaze kakhulu umbuwele egodini karakata ufele khona so kuyingozi ke ukuba semnyameni uYesaya liyakhumbula ku60 yapha ukuthi vukani likhanye ngoba ukhanya kwenu sekunjani sekufikile uJesu lapha bese sithi yena uyatsho futhi ukuthi umhlaba ugutshuzelwe ibunyama besabula so ukukhanya kulamandla kule mpilo kuletha impilo even umuntu angaba sejele mfundisisiwe avalelwe sibili lapha ukuthi ilanga kaliboni kaphili kuhle kaphili kuhle so umnyama uqathekile uletha impilo ukukhanya uqathekile kuletha impilo now nxa sokuthiwa ke thina asibe nithe esikhanyayo besikhanyise le isiyingozi inkalakatha ngoba ukukhanya kukaKristu sokukhanyise phezulu kwethu angitsho njengelanga lenyanga inyanga iyasabela ukukhanya kwelanga ibese kuletha ebunyameni bomhlaba bese kuphile so thina lathi kumele sisabele ukukhanya kukaJesu olilanga lethu bese sikuletha ebantwini kodwa okwenzakala kuyini nxa sesibuya sibili empilweni esiphila kiyo okwenzakala kuyini ngamaKristu ayakuletha yini ukukhanya amalungu ebandla kumbe yiwaphazamisa ukukhanya asithe abanye abafuna ukubona ukukhanya ame lapha abesevimba wenze nxa ngahamba ngithengisa imbanje ngazi ukuthi hayi lokuthi lapha yimi ngithengisa imbanje mina ngingumKristu ukukhanya bengisithanga usithi nxa ngaphuma umntana nami ngaphuma lesigcebhezana sakhe esichaya khonale silomsilo ehamba elokhuza estradini lapha engumKristu kambe ukukhanya akabusithi kanti abantu bazabona impilo yakhe chaya ivangeli lakhona yabona masawati yabona kube livangeli sokuvala sokusitha ukukhanya lokhana esikhuluma ngakho so kuqathekile ukuthi ke ukukhanya sibili sikunanzelele sibe yikho khona abantu bangafa ngenxa ukuthi baswele ukukhanya siyabonga maybe nxa singahle sikuhlanganise khonokho lo bizo likaJesu ukuthi siphile njengabafundi ikakhulu nxa sikhangela incwadi kaLuka ngo4 ivesi ngo18 sisiya ku23 sihlanganise ubizo lwakhe ukuba nali kukhanya kwani wezwe lokubizwa sibizelwa ngapi ukuba ngabafundi sibizelwa ukuba ngabafundi sananzela mfundi esithi ukuthi uJesu iminyaka emithathu elabafundi bakhe wayefundisa bekhangele waphila khona kanye akufundisayo yikho sananzela ukuthi la nxa sekukhulunywa ngaye ukuthi akakho umuntu ofundise njengalomuntu enxa ukuthi ayikufundisa wayekuphila singenza njani ukuhlanganisa imicabango lembili ukuphila sibe yikukhanya kwezwe ngesikhathi esifana nayo futhi siphile njengabafundi bakhe ngendlela efanele sibe ngabafundi bakhe siyabonga mfundisi maybe ukuphendula umbuzo onalo ngihlanganisa nje izigaba zona lezi okokuqala ngifisa ukuthi ngikhangele imfundo from iperspective kumbe from umqondo wokungazi ukuthi nxa umuntu uthi usemnyameni nxa uthiwa umuntu akazi ngesindebele kuthiwa khona ukungazi kufana lani lokufa kufana lokufa ngezinye indlela eBhayibhelini kube sokuvezwa ke ukungazi njengobumnyama so umuntu kasingeke sithi ufundile nxa lokhu athi ukufundile engawupractice so umKristu ukuze kukhanye ukuthi ubuKristu bakhe
ubuKristu kumele ubupractice kanjani ngokuba isibane, right? So ke kulezi zinto eziphawuliyo la. Okokuqala ukuthi umKristu kumele ukuthi alethe abe yipeacemaker, alethe ukuthula lapho kulengxabano khona. Okwesibili kumele ukuthi abe elomusa lozwelo. Kulamakristu amaningi abanama rough edges. Lanxa uhlangana laye nje vele uyamesaba ngoba ulama rough edges. umKristu wangikhona. UmKristu kumele ukuthi abe approachable, abe nomusa. Right, kumele ukuthi abe ngumKristu otshengisayo ukuthi uma uyamazi uKristu akhuluma ngaye. So nxa sesikhuluma ke ngabafundi, ngoba ngabafundi sithina uJesu nguye owaqalisa iministry yesifundi kumbe yokuba labafundi. Ngale ngemuva uJesu angafika kwangela nto okuthiwa ngabafundi. Abafundi ngabantu abanjani? Ngabantu uJesu abathola belapha abakhona, ababize kube le radical change. I-radical change yokuthi sinika umzekeliso kanje abo Petro, Andrea labana abathola begonya inhlanzi. Nxa esithi ngilandela nini, masinyane bachiya babalandele babe sebefunda esikolo sika Jesu. Kodwa wangasoze kubancede oPetro ukuchiya amambule lakho konke. uJesu esehambile basale befanana. So isifundisi sabo kumbe ukufunda kwabo bangabafundi kwabo kubonakala uJesu sehambile. Sebesenza kanye lokhu uJesu abafundise khona ekuphileni kwakhe. Omnye umqondo omuhle lapho thutsha lapha ukuthi uJesu ukhuthaza abalandeli bakhe laba abafundi laba ukubana ilizwe kumbe umhlaba wesikhathi sabo wawuzaba muhle njani. Ngitsho lo wethu umhlaba ukuthi ungaba muhle njani nxa abantu bengaqalisa ukuthi bengenelisa ukuthi baqalise ukuphathana ngendlela okufanele baphathane ngayo njengomuntu lomfowabo, ngezindlela ngothando la ngesineke la ngokubekezelelana. Usidonsela ekutshintshela ingqondo zethu ukuthi sicabange ngevalue lokuqhakatheka kwani komuntu. Abe sethinta futhi inkala lapha ngokuqhakatheka kokuba umfundi, ukuthi awusomfundi for umnyaka owodwa kumbe insuku ezimbili, kodwa uba ngumfundi for life. Kutshoni ngesiKristu lokho? IsiKristu kuyini? Into ebuya idlule kumbe into ngize ngiye kufa? Ukuba umfundi ukuphila impilo yesiKristu into eyenzakala idlule kumbe into ngize ngiye kufa yini? Vumani ngiqalisele lapha. Abafundi bakaJesu, uJesu abantu babizile. Wasebanika umsebenzi wokufundisa. Njengalokho enefundisile sike sakuthinta ukuthi babizwe bahamba laye bambone senza izinto. Labo bakopa khonokho benza khona lokhu qho. Antsho abantu lezikolo esikhathi yakwanisa ukuphuma ube ngutitsha yena lo wakufundisayo. Kwesikhathi okuningi ukukhe kuye kunjalo. Yes. Okwenza abafundi babaqotho babakwazi ukufundisa engikuthandile lapha ukuthi okokuqala babizwa babuya baba ngabalandeli. Ngiphonga ukukhangela ibandla ukuthi okwenza kwesikhathi thina sehluleke ekufundiseni okuqotho ukuthi sibiziwe sangathi sibuyile but asikafiki. Kulabantu ababonakala bekhona but ngokwesiKristu kabakafiki. Ngithanda futhi engindlela kaJesu yokufundisa engiyibona kumpostoli uPaul ngesilungu bathi i-concept ye-incarnationality. Ukuvuma ukwehla uthatha ilevel yabantu. uPaul uthi kuma-Greek ngenza sengathi ngingumGreek, kwamangelamthetho ngenza sengathi angilamthetho. Yindlela esingafundisa ngayo imfundo eqotho ebambekayo. Ngithanda amazwi eswalotshelwa nguLuka verse 22 chapter 4. Othi uJesu wathi eqeda kuchumayela esinagogeni ngeSabatha bonke bamkhangela banakana amazwi alomusa awakhulumileyo. So uJesu wayefundisa ngothando. Enye into esishota ngitsho lebandleni uthando. Ku-introduction umlobo kwathinta ukuthi abantu bagcina sebesesaba ukubuza ngoba endabeni ukuphendula umbuzo kuphendulwa bona. uJesu wayengakwenzi khonokho. Wayephendula umbuzo abantu basale bethokozile. Now ngibuya embuzweni ombuze wona kanje utheni
isiKristu isiKristu into enzakala khona isiKristu asikho into ehambayo asikho kumodify impilo evela ikhona existing life but it is a turnaround ukuguquka completely empilweni okade ibe sithatha isikhathi esingakanani ubusiyale kodwa suchibilika nxa suchibilika subuya suzozinikela esiKristwini impilo yakho yonke so ngezindlela singavumelana badala ukuthi isiKristu singathi impilo asosehlakalo esibuyayo ngesikhathi njengokuthi umuntu uyasuka nje hayi insakwenza olunye ulutho asonto ukuthi ayabeka eceleni iphinde embathe kodwa aso part time impilo isiKristu ngezindlela lapha nxa sibizelwa ukuba ngabafundi sibizela ukuphila impilo ethile impilo yayiphilwa ngubani sitsha yayiphilwa nguKristu abe sesithi bonke abamukela impilo kaKristu sebebiziwe ukubana basebenzele usindiso lwani lwabanye abantu bese sincenga ukuthi sibe lokufinyelela bonke abantu ngiyabona uyachiseka ingxenye ungathinta khonokho ukuchisayo well ngithathekiswa ngumqondo lo osanda ukukhulunywa lapha ukuthi impilo yesiKristu yimpilo until umuntu azaye kufa okwenza kungithathekise lokhu ngicabanga nje esinye isihlobo sami esasithi well is later kulamuntu ongakhuluma ngayo esasithi nxa singayi church fike sibe serious chumayele nxa singaxabana lo muntu sifike sikhiphe ibhaji sithi le Bible sithi wena uNkulunkulu usala la asambe sathani yekulwa lo sathani so kulabantu afike khona la chaya isibhakelo okuzwayo kulabantu abanjalo empilweni abacabanga ukuthi isiKristu it's occasional ukuthi hayi khathesi kumele ngibe ngumKristu khathesi hayi kumele ngigqoke elinye ibhaji ngiyake mbone nje even abantu bekhuluma sebezondisene even kula ku-church business meetings ukuthi umuntu awungazi kuhle khona kuyana kuyatshengisela ukuthi umuntu kanjani kakaphenduki ngumKristu then yiyeke lapha kule indaba yeqiniso right yokudinga iqiniso ngithathekiswa ngumuca olotshwa ngolundoda uAlbert Einstein othi yena ungalahlekelwa i-curiosity angithi uthi yena don't lose a holy curiosity right ungalahleki i-curiosity ngathi kuyini ulangathekela izinto ezingcwele kumbe uNkulunkulu izinto zakuNkulunkulu siyafika kwesisikhathi njengamaKristu lapho esiphelelwa khona ngithi lapho esithi lokhu sokudaka lokhu kuyenza e-church insuku zonke njengakade ezabanye vese okubadakile khona okungayi e-church to a point yokuthi sebefisa ukuthi kube lenye indlela kube lokunye nje nxa sithi ungayi e-church ngisho ukuthi ukhonza bese ezindlini ngoba abantu bajayele ukuhlangana ema-church amakhulu so abantu bafika lapho badakeka khona ngezinye izinto ngitsho lezi zinto zakoNkulunkulu kodwa lapho uthena ungalahlekelwa yikulangathekela izinto zakoNkulunkulu so njengomKristu akulasikhathi lapho ufika khona ukuthi lapha sengimile la omnye wathena indlela yesiKristu indlela eqansayo eyinyukayo ungabona usufike lapho thena lapha sengimile kulento ephambanisekileyo so it's either ubuyele emuva kumbe uyaphambili nxa iqansa nxa indlela isenyuka nxa uqansa intaba awungeke ukuthi asengimile ungami uyabuyela phansi kodwa nxa lokuqansa usiyaphezulu lokhu so injalo impilo yesiKristu umuntu azaye kufa siyabonga kakhulu isikhathi esiphila kiso umhlaba esiphila kiwo olezinto eziningi ezazakalayo lezinye ezingazazakeliyo ezifihlakeleyo sizananzela ukuthi ngitsho ungakhangela abeze science bayadingisisa bachwayisise badinge emkhathini badinge endaweni eziningi ezitshiyeneyo nxa kuyikuthi bedingisisa kangaka ngezinto ezingade zifihlakele zisithakele ezingale kokubona kwethu kwenyama pho kukanganani kudingisiseni iqiniso likaNkulunkulu ilizwi likaNkulunkulu kuMathewu 7 ivesi lika7 uthi celani liza njani liza kuphiwa lidinge kumbe lifumane lidinge liza kufumana ukhuluma kakhulu iqiniso lapho ukudingisisa njengalokho sithinta isifundo ukudingisisa iqiniso banengi abantu abadinga iqiniso abanye abakwazi ukuthi bangalifumana balithini
ibandla uNkulunkulu libekile walipha iqiniso. Ibandla leMfundo kungancedisa njani abantu ukuthi bathole iqiniso lela balidingayo ukwenzela ukuthi babe lempilo engunaphakade? Siyabonga mfundisi wami. Ngumsebenzi ke omkhulu nalo. Ungakhayela lapha kuyisaya nxa uNkulunkulu wayekhuluma uJesu waza afundelana amazwi ukuthi uze lapha ukuze kwabela abantu ivangeli. Ivangeli lona leli liqhathekile kakhulu, waqamba lezi izinto ukukhulula abantu ababotshiweyo labaphakathi kwobunzima. Kodwa ukwaba ivangeli leli yilo phela eliyimpilo, iqiniso lona leli. uJesu wake wapha umzekeliso ukuthi nxa ungalithola iqiniso leli, hamba uyethengisa konke lwakho. Ungalithola ukuthi lisensimini liyana kufana le treasure, igolide, uthiwe ligqitshelwe lapha. Usuthengisa konke lakho uze uyevumbulula igolide leliya. Ya, uza kufumana, uza kufumana njengoba ubusitsho mfundisi sizwe. Kuqhathekile ukuthi thina njengebandla esesiphiwe iqiniso leliya sesilalo lifana le subject esikolo. Ngoba ubanzi balo lifana le curriculum yesikolo. So uvale ukuthi i-curriculum ilaphana kungabunjwa ama-syllabus ephuma ku-curriculum la. Kodwa ungabunjwa uhlala emaphepheni lapha akula mntwana uzapasa. So kudinga ukuthi kube lababalisi abasusa lokhana kuyinto bekusa ngaphi ezifundini. So umlando esilawo ke njengamaKristu siqambile laphana ukuthi umKristu umfundi kaJesu umfundi impilo yakhe yonke. And wonke umuntu ku desire of ages lapha mntatu wathi ukuthi wonke umuntu vele uzalwa esiKristu ukuthi abe umfundi okwaba la ulwazi loluyana elwabela abanye. Iqiniso leli abantu abalithole kithi thina sesinjani esesilitholile. Njalo nathi esilitholileyo ungakhangela khona phana ufunda even kumsebenzi 17 lapha. Nathi esilitholileyo kasilifundeni ngamandla ngoba soze siliqede khona apha eBhayibhelini. Ya, silifundeni ngamandla. Abafundi labana beThesalonika labeBeria behlukaniswa ngokuthi laba abanye babelithanda iqiniso. Angaze achumayela uPauli babehamba futhi bayenjani bayisifundela. Belolangatho lulana obelitsho umfundisi usitsha ulukuluku lokwazi ukuthi sigebhe la fanele simayine lapha nje umuntu ogebhe igolide. Nakulezi insuku eZimbabwe kwampa igolide into emangalisa abantu babhizi ngamamayini. Na fanele sigebhe la ukuthi sithole igolide lapha likhona. Siyabonga mfundisi. Sitsha abantu balembuzo eminingi ngesikhathi esifitshane sesilazo. Balembuzo eminingi abazibuza yona. Savela ngaphi? Singobani? Kuyini okukhona emkhathini? Ngaku ukuthi umuntu angafuya ngaphi? Kulembuzo eminingi abantu abazibuza yona. Imfundo kufanele incedise njani abantu ukuphendula imibuzo yona lenzima ebahluphayo ukusa ukutshona kwamalanga? Siyabonga mfundisi. Uzananzela ukuthi impendulo yembuzo yonke yonale iseBhayibhelini. Yebo abantu bazama ukuphendula ngefilosofi. Bazame ukuphendula ngazo zonke indlela ezemfundo ezitholakala ngale ku-secular world kumbe academical angithi. Kunje abantu abangazama ukuphendula scientifically ngokwe-science ukuthi umuntu wavela ngaphi kumbe ngokwe-evolution. Balempendulo eziningi kakhulu ezesabekayo. Kodwa impendulo elula itholakala elizwini kaNkulunkulu. Omunye umuntu wathi argue wathi yena nxa ufuna ukwenza i-argument kumbe ufuna ukuphikisana lo muntu angithi uzathola ukuthi nxa ungalethi philosophy ngemvelo yomuntu angithi nxa ungalethi philosophy kayingeke ikuchasise imvelo yomhlaba lemvelo yomuntu njengendlela iBhayibheli elikubeka ngayo ukuthi uNkulunkulu ekuqaleni wadala izulu lomhlaba ibisithi wasesenze umuntu ngomfanekiso wethu. iBhayibheli seliqedile alichasisa into eziningi kalidingi ma-millions eminyaka likhuluma into eyi-1. So impendulo yonke esiyifunayo imibuzo yonke ukuthi abantu bavela ngaphi baya ngaphi kukhona eBhayibhelini. Nkala nxa sibuyela kundinyana kwaziwa ngekhanda Thesalonika bokuqala esiyibale siqalisa ngo2 ivesi lika6 siya ku8. uPaul lapha uletha isifundo esiqhakathekileyo salokho kufanele sibe yikho khona lalokho futhi okufanele ukuthi izikolo zethu zibe yikho khona lamabandla ethu abe yikho khona. Uthinta indaba yokuthi
ivangeli liphele kangcono esigabeni ezigabeni ezithiyene esikizwe ingabe umuntu usentaba zenduna ingabe usenkayi ingabe usecholochi ingabe uthi ivangeli liphele kangcono phakathi kwabantu angazi ukuthi ungathini ngakho lokho ivangeli liphume emdulini ebandleni esakhiweni ivangeli liphume liye ngaphi liye ebantwini. Ngiyabonga. Ngesikhathi esifitshane vuma ngitsho lokho ayivela ade ngichiseka ngakho. Ukuthi nxa sikhangele imfundo ukuthi ukuzibandla andikhulume ukuthi abantu balembuzo eminingi. Umlobi yakuthinta la elobi pamphlet ukuthi abantu kumele bavunyelwe ukuthi imbuzo yabayibuze ebandleni. Ibandla kumele li-create i-platform kumbe ibandla lidala umumo wokuthi abantu bangakhula ibandla kalimeje ezintweni eziletha i-dialogue e-church ukuthi abantu baxoxisane. Abantu babuze kumbe ufuna ukubuza ukuthi indaba abantu bengadla utshani mekele nabuze athola impendulo. Angithi kuyabancedisa ukuthi bakhule khona. Yes, kuyabancedisa ukuthi bakhule. Yebo singachumayela i-one way communication liyana. Kodwa nxa sesixoxa ezifundweni abantu bebuza bazathola impendulo elizweni likaThixo. Ngiqinisa ukukhulumile emfundisi wami ngo-Isaiah chapter 34 verse 16 othi funani encwadini kaJehova lifunde kuyo. Akukho kulezo kuza kusweleka, akukho kuza kuswela umngane wakho ngoba umlomo wenkosi ukhulumile lo moya wayo wakubuthanisa ndawonye. So into zingaxoxwa eChurch impendulo zonke abantu bazazithola. So abantu babuya sebunyameni xa befike kukhanyeni kabavulwa amehlo. Now ngasibuye esiKristwini isiKristu esilamandla ngesiphilwayo ayikhona esikhulunywayo yikho omunye wazi wathi yena ungambaleli ivesi ngoba ivesi ayilancedo ngabe ivesi biloncedo biyaqala itshintshe wena so wena nxa ngakakutshintshi ungambaleli ivesi kayincede. Abafundileyo bakubiza ngokuthi ipraxis lapho umuntu ahlanganisa khona lokho akukhulumayo lalokho akwenzayo. Nxa sesisenza asisheyi kuphela ivangeli asabi ivangeli kuphela kodwa lathi siyazaba ebantwini esibanika leyo mfundo. We also share ourselves. Yikho la khuluma ngakho ukuthi azange sabe evangeli kuphela kodwa lathi uqobo lwethu sazaba. So kukhona nxa ngakhangela ibandla leThessalonika ngibelieve ukuthi wawungathi la nxa ubakhangele besenza ukuthi lina lake lafundiswa nguPauli lina lake laphila lo Pauli lina ngoba bagoba lendlela enhle yokuphila. So umloba bese kuthinta ukuthi khonokho kungaqala kuphela nxa kuqaliswe emulini abantu behlanganyela uthinta ngebandla la kuqala ukuthi lalikhonze i-early church bakhonze ezimulini bafunda bonke ilizwi bakhuleka bendaweni. Ngokwenza njalo we share ourselves to each other. Siyazabelana. Siyabonga kakhulu. Ngomzuzu wodwa kuyini esikutholayo esihamba sikubambile ngesifundo lesi okusincedisayo sesisemakhaya sesisesigabeni. Khonokho ukuthi kumele sibe ukukhanya kwethu. Ungakhanyela ke uJesu nxa ekhuluma ku Sermon on the Mount bentabeni laphana babusisiwe abanje babusisiwe abamnene babusisiwe abalamulayo yiwo amaKristu ofanele sibe yiwo wona lawa alothando alomusa hayi konke sibe ngabantu beqiniso kodwa sithina singalathando ebantwini asibe ngabantu abalothando abalomusa labanye abantu khona sasisaba iqiniso lethu lamukeleke izigaba esiphila kizo abantu lapha esiphila khona labantu asibeni labo ibandla kalibe lothando ebantwini becommunity besigabeni. Siyabonga isiKristu sizakuba. Siyabonga ngizakubole kumzuzu sitsha siphuma sibambene. Ngamafitshane ngathi isifundo sale iviki besijonge ukuthi sisincedise ukuthi sizwisise ukuthi imfundo kayisiyo kuphela leyana etholakala ngale ezikolweni zemfundo. Lebandla lile role elilayo ekuncediseni abantu ukuthi bathole imfundo ngempilo langalokho uNkulunkulu akujongileyo ngempilo zabantu. Siyabonga abafundisi ngesifundo esibelaso. Siyabonga lani babukeli lani balaleli lisendaweni ezithieneyo kulamabala amabili esisala silawo awesilungu evangelism lo evangeliving. Amabala lawa ukuchumayela lokuphila khona kanye esikuchumayelayo.
esikutholayo lapha esifundweni kubana singachumayeli nje, singavuli ilizwi likaNkulunkulu simemezele kodwa singaphili esikukhulumayo. uPauli ukopa kuKristu aphila impilo uJesu ayephila, lathi sibizela ukubana nxa sikhangela ibandla likaNkulunkulu, sikhangela isigaba lapho esiphila khona, asiphileni ilizwi likaNkulunkulu. Singaphila ilizwi likaNkulunkulu, siphile ngokwelizwi likaNkulunkulu, liyakuba lamandla empilweni zethu, libe lamandla empilweni zabantu abasibukeleyo, abasibonayo, omakhelwana, lezihlobo labangane, bese liguqula impilo zabo. uNkulunkulu alibusise, abelani. Sizacela umfundisi sitsha asikhulekele. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini, siyabonga umsalo othando lwakho, siyabonga ngesifundo esifike phakathi kwethu, esisitshengisayo indlela kumele bana sihambe ngayo. Sengathi wonke umuntu obele ngxenye kusona lesi sifundo angamukela isibusiso esifaneleyo. So ngalesi sifundo sisenze siguquke, silungiselele njalo siphile ngendlela oyikhangeleleyo. Lo ngumthandazo wethu ukukholwa egameni leNkosi uJesu. Amen. Amen. Amen.